Luot. Adyo na. Iya royongan nga kupagring. Nakamagana yung wala. Di bubis ka lang. Machom na katanggok. Kapita ko po yun. Napasaya mabanana. Ganyan nilang puri. Saka tumbay so. Hindi dadaway rin katas marmar, katas minya. Yung nihibus sa klapa. Yan yung tumbay so. Yan yung sikap tumbay so eh. Kakaduna. Na ganyan isa sa saya kasi sa sabok sa na yan Diyos ka Diyos ang Diyos ni Hanji Baluli ang gumpa ko sa katumbay sa Diyos ya kadyo kaya yung babener sakit pasang tsaka na yan so nandiyan duwalo to abrahande dan saya petinggi na sa inyo ketua nyo gimana yung nagutong bahan ko kabanya ni si Kamso aga ngupah ada beli bahan so mau na duit ndo kumanawat tatulong udah nati kuti naman sila na mo ni ya maka mo kerja pa 5 juta ya kan doso terima kasih baco dia kan tsaka na kuha kilas ya terima kasih baco agak Jombang, Japa, Gula Sulu, atau ke Kuatang Kebo, atau ke Aqua, Japa Papulo Betus Aqua, ada baca, terima baca. Mana saya agak dicul-cul kegiatan no, ada akan tumbai tata cara kamu tumbai, saya kan dulu bontan no, ada dia agak tinggal kamu bontan. Bagi saya tepok di nana nyin ngeliak aja lah sikam Dubai. Jadi kano dah kemabuy. Jadi cukup ano jo? Ay, Kurang kita kuat long.